खुलुमखा हायना हाय खापानि ताकुते बुकुसं जत कबुय ऑफिशियल नागै दंनाय रखनो दिनैनि ओ भिडिअनि बिसिंगो बेलाय खे नांकुकमानि टपिक नरकनि बागै दुइ फायका त्रिपुरा एडीसी एरियाव तामो तामो सामों खलायनानै नां डेभलपमेन्ट नां अबनतयै जों दिनै किसा डिटेल्स दे खोनालायनाय नरक भिडिअनो सयाकारै खालगै नागै दंदि इनके खापानि ताकुते बुकुसं TTAADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बुस्तानि सालो ओ एडीसी एरियाव त्रिपुरा सा एरियाव डेभलपमेन्ट तयै जत त्रिपुरा सारो प्रोटेस्ट खायना नांमानि तामनि बागै जों प्रोटेस्ट खायना नां ओ भिडिअनि बिसिङाव डिटेल्स नरगनो सानाय ताबो सुंनुगो लाइट थांजा एडीसी हाफांगो 120 जना खगै चाकरि रिजाकमानि जों दिनै अबनो असु सानानि मतया ता फनां जरा क्लाय नरगनो मासाखा इनके ताबो सिनि एडीसी एरियाव गोबां कुक नुकजाकमानि हिंख्लाय अमाहायसे तामो बीजेपी तामो त्रिपुरा मथा तामो CPIM जत पार्टीओनो ग्राउंड लेवल गो तंनाय र गोबां कुक नुकजागै दंगो अबनो आं असु साना मतया दिनैनि ओ मेन टपिक जों थांलायनाय पुइला हिंखे सिनि लामा गाहाम नांगौ बाजार थांथानि हस्पिटाल थांथानि स्कुल थांथानि जों मेन त्रिपुरा सारक नांमानि हिंख्लाय लामा गाहाम नांगौ ताबो वातेनि जरा बाक्सा बाक्सा जागावो हारपि केप्लेट अमतिसि बर हिमै मालायसो दिनै बाजार थांथायंथुं हस्पिटाल थांथायंथुं स्कुल थांथायंथुं गोबां मा त्रिपुरा सा एरियाव नुकजागै दंगो लामा हामयानि बागै मुंसा ख्लायमानिया बेबसा बानिज्य ख्लायमाया दिनै थांलायसो ख्लायमाया अमहाय त्रिपुरा सा एरियाव गोबां मा दंगो अबनो त्रिपुरा सारावनि उइला नांकुकमानि लामा गाहाम अबनि उलसों तामोना लामा सिमिबायबो उनिया त्रिपुरा सारकनि बागै ते कायसा हिंखे जत त्रिपुरा सा जागाव दै गाहाम गोरै दैमा नोंलाया कुवा खुबैसे हरनि दैनो मा नोंलायो अ कुवानि दैबा सालबोसो ब गाहामङै दंनाय अबनो नोंगै त्रिपुरा सारा बाक्साबा मेरेलिया मानजागु बाक्साबा कुलुम गोसा पद्रे पर हामया जाया अंगु अ दैनो नोंमानि बागै ताबो वातेनि जरा वातेनि दै फायखे अ कुवानि दै बोसो दंनायबा वातेनि दै बे बाक्साबो हामया अंगै थांपायनाय अमनो एडीसी एरियाव जत जागाव दै मानथकनानि बागै दै गाहाम ख्लायनानि बागै मेन जों नांमानि अंगु ते कायसा हिंखे लामा मानखा दै गाहाम मानखा ते कायसा हिंखे स्कुल एडुकेशन त्रिपुरा सारकनि बागै नांकुकमानि अंगु ताबो नायदि एडीसी एरियाव कायबसु कलेज दं कायबसु डिग्री कलेज दं जों जत नगो अ कायसा कायनै दंमानिबो मास्टार गाहाम गोरै फोरोंनाय गाहाम गोरै कलेज रगो जों नगो स्कुल रगो जों नगो त्रिपुरा सा एरिया हिंखे अबनो जों प्रोटेस्ट खायना नांगो लामा फायका दै फायका स्कुल फायका बाक्साबा इंजिनियर उंथुं दिनै गोबां मा सल्यूशन मानायब्ले त्रिपुरा सा फ्यूचारनि बागै नांमानि अंगु ते कायसा सिनि एडीसी एरियाव जतनि स्लाय नांकुकमानि हिंखे सिनि त्रिपुरा सारकनि इमां त्रिपुरा सारकनि फ्यूचार गवर्नमेंट जब नांगौ जों स्कुल फरायै गोबां मा एडुकेटेड उंखा ताबो दंगो एडीसी एरियाव लेखा फरायबाय फानो चाकरि मानिया बेकार गोबां मा कलायै दंगो BA MA कमप्लीट खायफानो चाकरि रोजागिया गोबां मा दं अबनो एडीसी एरियाव सिनि जे अनएम्प्लॉयड दंनाय रखनो कायसा 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 ख्लायै रोनानि नांमानि तेवायसा आं रिपिट खायसिनाय लाइट थांजा एडीसी हाफांगो 120 जना रोजाखा हिनमानि दंनाय जत त्रिपुरा सा लिडार रखनो साना मुसुंगो नरक रोखा गाहामको हायफानो 120 जना इलेक्शननि जरा इंके जों 28 ता सीट दंब्ले अ 28 तानि बिसिंगो कायसा सीट कायसा एमप्लॉय खायफानो गोबां वेकेन्सी दं तामो बीजेपी तामो त्रिपुरा मथा तामो CPM जत पार्टीनो ग्राउंड लेवल न किसा हामजाकुंनाय गोबां पोखनै आं तेवायसा रिपिट खायमासाव अमनो जों सिनि एडीसी एरियाव जत समान ख्लायै जत लेखा फरा गोनां रखनो गवर्नमेंट जब रनानि बागै नांमानि अंगो जों बुस्कानि सालो प्रोटेस्ट खायनानि नांमानि अ डेभलपमेन्ट तै तामनि बागै डेभलपमेन्ट उंगियाबा अबसे मेन क्वेश्चन एडीसी एरियाव गोबां मा सिख्ला सिख्लिर लेखा फरा फरायबाय फानो मुंसा सामुमानिया चेन्नाई बेंगलोर हायद्राबाद केरला जत जागानो
samung khlainani bagui ma phailai jago obon ang sanamo jungo sini Tripura ADC area gobo kwbangma sikla sikli rokno mungsa sirunani bagui noro wansugla sini Tripura sa leader rok buini hasteo busuk samung khlaigi tongui manai buibi satojagi tongui manai sini Tripura sa sikla sikli rokni bagui bo plan khairdi ADC hapango te kaisa hingke sini Tripura sa rokni main future ni bagui nangpuk mani hingke health facilities jeng nangmani ungu joto jaga ADC area o thangdi doctor kaham krei nurse kaham krei bithi kaham krei o hospital kisa misa tongjanai bo develop ungui mania tabo naidi general area ro naidi GB hospital Udaipur hospital asik high level doctor kaham bithi kaham sini Tripura sa leader ro one suksidi Tripura sa rok no skangno ro one sugui samung khlailai sidi hingke te kaisa Tripura sa sini moi kothung thai kothung khlai janani mai boli janani sini agriculture nango agriculture farmers jeng support nango ADC hapangni bisingte government ni bisingte tabo jeng nugo bolnani jora ungkha hingke baksaba mai ma bolia rang kulogya puisa kulogya nugo rangni bagui problem omte rokno solution renani bagui chini ADC hapang ungthung chini government ungthung borok joto agriculture rok ni bagui bo support khainani nangmani omono Tripura ADC area bo omo haike support no strong khlainani nangmani agriculture rok ni bagui gori bwsa samung khlai janai hu khlai janai mai boli janai omte rok ni bagui bo solution nangmani ungo hingke takute bukusong noro one suk naidi development nini 4 tala building tangma bai 10 tala building tangma bai development hinjakya development jefru afruno joto Tripura sa nung ang future o tongui thangmanani bagui mo haise sing development nango chini lama kaham tui kaham hospital kaham school kaham nango omo joto rumgui chini Tripura sa area o TTAADC area o joto Tripura sa khabak sakhlaiwi o development no tuiwi sing protect khainani nango strong khlaiwi sing protect khainani nango joto Tripura sa ro tabuk kauke haise tabuk je o jorao chung nugui tungmani hingke takute bukusong lai thangjak chini 24 jona MDC katal ADC hapangni bagui smai tanglamani chung nugo ge o smai tangmani jorao jani ja barja mania phano CM sabo ungnai EM sabo ungnai obono tui sini kwbang malukurok naisinglajak me talni bisingo no o barja rjaknai hinui chung wansugo haipano ang tinini o video ni through te ang sao joto Tripura sa leader MDC ro joto jaga noro Tripura sa area o thangui kahamke visit khlaiwi Tripura sa rok ni hamkrai je development no tui norok samung khlaike belai ke hamu tini te kaisa khatung mani ko belai ke khatung to kani tamni bagi himba sini sar MDC kini Debir Murasi Sunamura Sairo school kakak tongmani obono bo smai tangpaimani ulo thangui labor langui tui buir mani rok sing nokha obono joto sing khasrango omo haiklaiwi Tripura sa chugya jora phano jingjal jora phano Tripura sa bai Tripura sa chubalainani chung nango ingo oroni bo BJP ni je candidate tongo inke tum simi phano bo buir manle obono buya obono hino joto BJP ungthung CPM ungthung ground level ne se belai khe hamja pungnai kwbang omono tui David Mura Singh bo nai tungmalia bo sak bai thangno smai tangpaimani ulo bo lebar langui tui buir mani chung phang ke nukha hingke takute bukuksong chung Tripura sarok bomo high development nang na lama kaham nango na school kaham nango na hospital kaham nango norok joto comment khlai sabaidi hingke takute bukuksong tinini o video norok sajak hingke video no like khairedi channel no subscribe khairedi tewaisa malainai next video joto no belai ke nagi tungmani bagui hambai।